Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Cerić Tuzla u Bosanskom kulturnom centru večeras od 18 sati počinje sa obilježavanjem 43 godine Univerziteta u Tuzli i 40 godina aktivnog rada Cerića. Tim povodom mi smo goste pozvali članove ovog društva. Sa nama su Jasmin Crnkić i Albert Sušić. Dobro nam došli. Hvala. Da kažemo mi, 40 godina rada nije mala stvar, to odmah da kažemo. Trebalo je sve to održati svih ovih 40 godina, ali da se malo vratimo u prošlost. Otkud zapravo potreba da se ovo društvo formira? Pa sam univerzitet, nastajanjem univerziteta, studenti kao i profesori došli su na ideju da formiraju, tada se to zvao CEDU, u stvari Centar društvenih djelatnosti pri Univerzitetu Tuzla, da formiraju jedno društvo koje bi se bavilo takvim stvarima kao što je folklor, ples, muzika i sve ostalo. Tako da su 1979. godine oformili Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić. Sam naziv Zvonko Cerić dolazi od prvog studenta, Tuzlaka, koji je poginuo na Španskom ratištu. Tako da je 1979. krenulo sa radom i ja mislim da je prvi koncert bio u univerzitetskoj dvorani, pri otvaranju univerzitetske dvorane u Tuzli. Evo, veza sa univerzitetom nikad nije ni prestala, tu ste jedni uz drugi, evo zajedno i obilježavate ove jubileje. Neće nikad ni prestati, jer mi smo univerzitetsko društvo i tu dolazi omladina, studenti, đaci, radnici, tako da... Kako se ovo društvo, kad spominjemo uopšte razvoj Cerića od početka do danas, kako se razvijalo? Je li se interes povećavao s godinama, je li nekad bilo stagnacije? Uvijek je rastao taj broj članova. Od prvog, ja nisam bio tu, ali po priči drugih, tu su većinom bili studenti. Međutim, poslije toga je to sve se razvijalo svake godine sve više i više, onda su počeli dolaziti đaci, pa i radnici, na kraju krajeva neki su već završavali fakultete, ostajali ovdje u Tuzli. Jer problem Cerića je u jednu ruku bio u početku taj dio što su dolazili studenti sa svih strana, završavali fakultete i odlazili, tako da se većinom popunjavalo s brojem i tih studenta, ali i domicilnog stanovništva u gradu Tuzli. Tako da, što je divno čudo, stvarno smo uvijek rasli, sada smo došli do nekih 300 članova u samom Ukudu. Za sad oko 300 članova imamo, od 4 godine do koliko naša majka ima? 86 godina. Evo, upravo sam to htjela da pitam, taj omjer snaga, mlađi, stariji, kakav je interes, Eldare, evo, mlađih generacija danas? Pa, ja sam došao u Cerić 2010. godine, znači, i što se tiče samog orkestra, nije nikog bilo u samom orkestru od mojih vršnjaka. Što znači da sam ja jedan od prvih, što se tiče mojih godina i mojih vršnjaka koji je došao u orkestar. Kada sam ja došao, bilo je dosta, tad je bila i druga postava koja je brojala članove od ne znam, od možda 14 godina pa do 20-21, tako da sam imao tada svojih vršnjaka i kako su dalje godine išle moj staž u Ceriću, puno je ljudi prošlo, znači što kaže Jasmin, od 5 pa do 75 godina, ali nema nekog pravila što se tiče tih godina. Svi su dobrodošli, kao što sam rekao, od 5 do 75 godina. Šta vas lično evo drži u društvu sve te godine? Prije svega i dobra ekipa, dobro društvo, dobra raja i naravno što se dosta stvari još nauči i što se još može naučiti. Jasmine, vas? Hvala. Prijateljstvo, drugarstvo i mi smo većinom i familijarno većinom povezani, tako da čak i naša djeca već sada počinju da igraju, ulaze u te pore društva, tako da... Karakteristično je inače za kulturno-umjetnička društva da imaju neku tu posebnu vezu, porodičnu vezu, prijateljsku vezu. Vi se družite i van? I van aktivnosti Cerića smo mi veoma dobri prijatelji, kumovi jedni drugima, tako da djeca nam se druže. Tako da to je jedno najveće bogatstvo koje stvarno stvara u Ceriću, to je to prijateljstvo, drugarstvo, što nam je najbitnije u društvu. Kad smo zajedno smo i to je ono što nas ništa ne može
Nema da vas ko Smesta razdvoji. da to ne nastavimo, jeste da. Česta su generalno i putovanja. Koliko ste evo vi uspjeli da odete na sva ona mjesta na koja ste željeli? Jeste li stigli ispuniti neke te svoje ciljeve koje ste bili sebi zacrtali na početku ove godine? Evo da danas da je ocjenimo, rezimiramo. Kako je ona bila? Kao društvo ili kao društvo? Kao društvo, pa nekad znamo i priču te ciljeve u smislu dobijemo poziva dosta i onda moramo se remetiti u nekim stvarima, ali relativno smo zadovoljni što se tiče turneja, što se tiče nastupa, jer mi svaki svoj nastup koji izađemo iz Cerića brojimo kao nastup. Da li to bilo u Tuzli, da li to bilo ispred Cerića ili u univerzitetu ili u Njemačkoj ili u... I za sve se isto pripremate, pretpostavljamo ozbiljno. Za sve se isto pripremamo kao da je godišnji koncert. Da, kao ovaj koji će večeras da bude, jel' tako? Prije nego što najavimo šta će se dešavati večeras, još malo vas moram pitati koliko zapravo vama znači da predstavljate ovaj grad kada negdje nastupate vani. Evo, jel' da vidiš? Pa, nama je najvažniji aplauz koji dobijemo ovdje od naše publike, jer tako znamo i sami da smo se dobro pokazali, da smo sve što radimo tokom godine, da je dobro i da dobro prođe na tom koncertu koji će eto biti večeras, iskoristit ću priliku da opet pozovem, koji će biti večeras u 18 sati, s početkom 18 sati u BKC-u. Vi zapravo ovaj koncert poklanjate našim građanima, ulaz je besplatan, što je zaista lijepo od vas. Nekako pred kraj godine, kada je vrijeme darivanja, evo vi darujete nešto lijepo, zabavno, ujedno i kulturno za sve nas. Pa šta konkretno možemo večeras vidjeti, bar nam nešto otkrite, znamo da vi dodržite u tajnosti. Znate šta, mi lično ne bi otkrivali, ali baš ništa. Jer to bi trebalo da bude jedno iznenađenje za gledalce, večeras koji dođu. Ne smijemo ništa saznati. Dobro, nećemo. Onda doći u BKC i uverite se. Folkloristika, folklor pjevači. Biće nekih starih koreografija. Biće nekih starih koreografija koji mi održavamo čitavo vrijeme, ali i novih. Podsjetimo na sekcije, zapravo koliko sekcija društvo ima? Sekcija ima 3 postave folklora. Dobro. I 4. postava kao veterani. Postoje i rekreativci, to je znači 5 postava. U stvari vi računamo ove 3 i veterane kao 4. Rekreativci su zasebno. Ima orkestar koji je prvak Bosne i Hercegovine još uvijek. Najbolji orkestar u Bosni i Hercegovini. Imamo hor s kime smo posebno zadovoljni, ponosni. I znači 1., 2. i 3. postava. Sve to i govori zapravo da će večeras biti raznolik sadržaj, je li tako? Da. Kako članovi orkestra, je li im teško pratiti kao i pjevači članove? Ostale članovi ipak pa nije, mi uvijek se krenemo pripremati od septembra. Naravno sve postave, svi ansambli od prvog pa do veterana i rekreativaca imaju korepeticiju, što znači igraju na živu muziku. Mi krenemo sa intenzivnim probama, posebno probe orkestra, krenemo nekad možda od oktobra ili početkom novembra. A što se tiče folklora nije nam teško pratiti jer mi to sve opuštenu drugarsku atmosferu, ali naravno sa dozom ozbiljnosti sve to lijepo odradimo i pripremimo. Što se tiče koreografija, naravno imate neke koje izvodite stalno i koje se nekako možda i vaš zaštitni znak, ali uvijek je potrebno, je li tako, malo i obnoviti, nešto novo dodati. Koliko često stignete zapravo da nešto novo uvedete? Pa evo, ove godine smo odradili 2 nove koreografije i to je recimo neka novina koja će se pojaviti u sljedećoj večeras. To je opet tajne, ne smijem ništa da pitam. Dobro. Na šta konkretno ste najponosniji u ovoj godini, vi lično? Šta je vama neki uspjeh? Pa znate šta, nama je uspjeh svaki izlazak iz Cerića. To je prva stvar. Druga, ove godine smo bili i dobili nagradu, folklorni ansambl je dobio nagradu, prvu nagradu u Bresnici. U julu mjesecu. Sa maksimalnim brojem bodova koji žiri je bio sastavljen od svih društava koji su bili, znači, ljudi koji su vodili društva i svi su, znači, davali ovaj maksimalni broj
našem društvu, tako da smo sa maksimalnim brojem i pomeli ste konkurenciju. U tom smislu to je ove godine jedna od značajnijih stvari. I ovo ovamo najbolji orkestar. Pa dobro, to je glavnost. To je bilo prije. A što se tiče nagrada, jedna od najvažnijih nama nagrada je Srebrenica 89. gdje smo bili prvaci. U stvari dobili smo Grand Prix za taj festival i pokupili pregršt nagrada. I to je tad bilo kao prvak Bosne i Hercegovine, nije kao nego prvak BiH, tako da smo i do dan danas zvanično prvaci Bosne i Hercegovine što se tiče folkloristike i ostale stvari. Ali jedna isto stvar koju ja recimo uvijek volim, kažem, to je jedna vrsta nagrade. Kad smo bili u Barceloni, u Španiji, 27 dana na turneji gdje je ulica dobila naziv Bosna i Hercegovina samo na osnovu nas i to centar jednog malog gradića pored u Barceloni. To je isto jedna od nagrada, naravno, na što smo mi stvarno bili ponosni u tom periodu, a evo i sad pokušavamo da stupimo u kontakte sa tim ljudima da bi otišli da nastavite tradiciju i ono gdje ste mjesto koje ste obilježili vi zapravo. Je to tada bilo u izgradnji, ali smo mi znali kod njim su one pločice koje se naprave, to kad se ugravira i uradi, nema mijenjanja ulice ostaju takve kakve jesu i tako da se mi nadamo da neće to biti ni prva ni posljednja, vjerovatno, ulica koja nosi naziv Bosne i Hercegovine. Eldare, da li bi ti nešto izdvojio u ovoj godini kao nešto posebno što je tebi bilo bitno? Pa, izdvojio bih, što kaže Jasmin, ovaj nastup u Brijesnici koji smo imali u julu mjesecu. To je i meni nešto najdraže jer je to bilo pred onu samu ljetnu pauzu i kao kruna tih pola godine, odnosno 7 mjeseci što smo radili u januaru mjesecu i eto naravno izdvojit ću večeras ovaj koncert koji će se održati. Neću vas pitati za planove za narednu godinu jer ćete vi poslije ovog koncerta napraviti malu pauzu, sumirati svoju godinu pa onda napraviti novi plan. Onda ćemo ponovo vas ugostiti da čujemo šta je to pred vama u 2020. Na kraju evo još jednom vas vi pozovite naše građane, pošto nam niste ništa otkrili. Šta će se desiti večeras na repertoaru? Mi možemo sam da kažem, večeras u 18 sati u BKC Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cvjetić poziva sve građane Tuzle kao i okolice da dođu i da pogledaju i da nas nagrade aplauzom ako su zadovoljni. To je jedino što ja mogu da kažem. Ja se nadam da će biti zadovoljni, da će to biti dobro sve. Jedan veoma zanimljiv program i da eto mi sumiramo u stvari ovu godinu, eto da nam to bude prije pauze vrhunac i nagrada, jedna od najvećih nagrada u ovoj godini, da bude jedna od najvećih nagrada taj aplauz. Sigurni smo mi da će publika zaista i dati vam to što želite, jer vi ste to i zaslužili i vrijedno radite i vrijedno predstavljate naš grad širom zemlje i širom svijeta. Evo, a poklanjate nam još i vi poklon dajete pred kraj godine. Vama u ime kolektiva Radio i televizije 7 čestitamo i ovih 40 godina rada i postojanja, da sve ovo lijepo završite cijelu ovu godinu onako kako ste zamislili, da se nakon koncerta večeras lijepo i provedete, malo da se opustite. Zahvaljujemo i nadamo se daljoj saradnji s vama kao i do sada. Hvala vam. Vidimo se večeras i dođite. A naši gledalci, ko ne bude stigao u BKC u 18 sati na ovaj koncert koji je poklon građanima, besplatan je ulaz, moći će vidjeti kako sve to izgledalo i u programu Radio televizije 7 sutra nakon što se sve završi. Hvala vam za gostovanje. Hvala vam na pozivu.